ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 nibwo bwana Donald Trump yongeye kurahirira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amakuru azwi na buri wese. Niba ari uko bimeze rero, mureka ahubwo tubiveho turebere hamwe ibyaranze uyu muhango nawo wahinduwemo byinshi ugereranyije nuko wari usanzwe ukorwa. Kwanza kambaye ikaze, nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Managaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Kadutangire sasa. Tugarutse inyuma gato, bwana Donald Trump yatsinze amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahigitse umugore Kamala Harris w'umudemokrate. Akabibi yarabisubiyemo nyuma yuko mu mwaka wa 2017 yari yaratsinze undi mugore bari bahanganye, Clinton, akaba umugore wa Bill Clinton, nawe akaba ari umugore w'umudemokrate. Bwana Donald Trump akaba ari we waciye akagahigo ko gutsinda abagore yikurikiranya mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump azwiho kuvuga byinshi, benshi bakunze kuvuga ko ari ibinyoma nubwo hari abandi babyemera nk'ukuri, kuko nk'ubwo yiyamamaza muri manda ye ya mbere yavuze ko azubaka urukuta rutandukanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Gusa manda ye yarangiye nta na 0 n'igice kimwe y'ibikorwa byo kubaka urwo rukuta byari byagatangira. Ibi kandi yongeye kubisubiramo yiyamamariza manda ye yarahiriye ku wa mbere avuga ko azinjira muri White House, yakaba ari inzu ikoreramo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo ari kuzinjiramo rero ari uko urusaku rw'imbunda nini no ndetse n'ibisasu bya misile byisuka muri Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya ari uko byahagaze. Gusa na n'uyu munsi intambara iracyakomeje. Kuri we ntabwo ari umudiplomate, guza nibyo guhishira bya shushu sheri mu bijyanye n'umubano we n'ibindi bihugu mpuzamahanga. Mu ngamba zafashwe na bwana Donald Trump kandi yarangije gusinyaho, nuko abimukira b'abirabura barenga miliyoni 13 bagomba kwitabirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu tundi dushya twagaragaye muri uyu muhango wo kurahira kwa perezida Donald Trump, nk'uko byagaragaye nta muperezida uturuka ku mugabane wa Afurika wigeze hakandagiza ikirenge, kuko nta wari watumiwe icyarimwe. Kandi niko Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaragaye ariko atari kumwe n'umugore we Michelle Obama. Mu gihe abandi bayobozi bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika binjiraga bari kumwe n'abafasha babo, Obama we yinjiye ari wenyine, kuko Michelle Obama mu minsi yari yabanje yari yatangaje ko atazitabira uwo muhango w'irahira rya perezida bwana Donald Trump. Abandi babaye abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagaragaye harimo Bill Clinton ndetse na George Walker Bush. Uyu muhango kandi wagaragayemo abakire bazwi cyane kuri uyu mubumbe w'isi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Elon Musk wari mu myanya y'imbere y'icyubahiro, wakunze no kugaragara ari kumwe kenshi na bwana Donald Trump mu gihe cy'amatora. Hakaba kandi hari na Mark Zuckerberg nyiri Facebook, Tim Cook yakaba umuyobozi wa Apple, Xu Jinping yakaba umuyobozi wa TikTok, urubuga rwarahagaritswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukongera gufungurwa kubera bwana Donald Trump, Jeff Bezos wa Amazon ndetse na Sundar Pichai nyiri Google y'ikirangirizwi na buri wese. Aba bose bakaba bari mu myanya y'imbere y'icyubahiro mu irahira rya perezida bwana Donald Trump. Mu ijambo bwana Donald Trump yagejeje ku bari bitabiriye umuhango w'irahira rye, yagarutse ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Atangira avuga ko imyaka y'ibyiza n'ibitangaza itangiye ndetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gusubirana ubuhangange yahoranye.
agaruka ku by'ubutabera ndetse no kubirabura. Avuga ko mu matora yabaye umwaka ushize wa 2024 byarangiye Donald Trump ayegukanyemo intsinzi. Yavuze ko abirabura bamubaye inyuma, bityo ko nawe atazigera batererana, k'agaciro kabo kazasigasirwa. Bwana Donald Trump mu ijambo rye yavuze ko atazigera yihanganira aba bana bahuje ibitsina, ariko cyane cyane abihinduza ibitsina. Mu ijambo rye yagize ati, kuva uyu munsi ibitsina bizwi muri leta ya Amerika ni bibiri gusa, abagore n'abagabo. Ku bijyanye n'ubukungu, Bwana Donald Trump ageze aha kuri iyi ngingo yahatinzeho cyane. Avuga ko azaca ubucuruzi butemewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hazakorwa imodoka nyinshi zoherezwa hanze, kandi azateza imbere tekinoloji yiga ku isanzure. Atibagiwe no gusoresha abo yise ko bamunga ubukungu bw'igihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane abanyamahanga. Kimwe mu bihangayikishije abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni izamuka ry'ibiciro ku masoko. Donald Trump yavuze ko izo arizo nshingano ze za mbere. Icyo agomba kwitaho mu nshingano ze, agomba guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Ubwo kandi ni nako yagarutse ku ngabo zirukanwe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera kwanga kwikingiza COVID-19. Kuri abo rero ngo bagomba kwita bagarurwa mu kazi kandi vuba. Mu ijambo rye ritabaye rirerire, ntacyo nigeze avuga ku bijyanye n'ububanyi mpuzamahanga, dore ko abanyafurika benshi baba biteze byinshi ku muperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenshi usanga umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangira kureba ngo ni icyo akunda, ni iki yanga, ese twakorana gute. Ikindi mwamenya, burya ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwa Bwana Joe Biden ari amafaranga bari baremeye abanyafurika. Kuri Trump rero yavuze ko ubwo abayahawe ari ayahagije, hanyuma kuba batarayahabwa bashakira ahandi, ahubwo uwiteguye gukorana neza na Donald Trump ari ufite diru y'ubucuruzi gusa, kuko Bwana Donald Trump w'icyo areba nicyo ufite, ubundi mukora ubucuruzi. Hirya y'ibyo ngibyo ururimi waza uvuga rwose ntabwo rwakumvikana kwa Bwana Donald Trump. None niki kigiye gukurikira nyuma yo kongera kugaruka ku ntebe isumba izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba ahubwo atari isi yose? Donald Trump, umugabo uvuga byinshi gusa, nk'uko byagaragaye muri manda ye ya mbere, mu byo yavuze hakozwe bike. Gusa mu bijyanye n'ubukungu, ku butegetsi bwa Donald Trump, abanyamerika baba bizeye ko ku butegetsi bwe ubukungu bwabo buba buri buzamuke ku kigereranyo cyo hejuru. Gusa nanone mu byo akora byose ni gake cyane azagaruka kuri Afurika ndetse n'ibindi bihugu. Ubundi usanga ikiba ari ikintu kiba cyihariwe n'abandi baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byagaragaye. Nk'ubwo muri manda ye ya mbere, ndavuga Bwana Donald Trump ntiyigeze akandagiza ikirenge cye ku butaka bwa Afurika. Perezida Trump wishimiye agahenge k'amahoro mu ntambara iri guhuza Israel n'ibyihebe bya Hezbollah byo muri Palestine. Ese ibi byaba bigiye gukomeza? Kuko mu busanzwe Bwana Donald Trump azwiho kuba adakunda intambara. Ese intambara y'Uburusiya na Ukraine yaba igiye kurangira gute? Dore ko yagumye kubigarukaho kenshi mu kwiyamamaza kwe ndetse na nyuma y'uko amaze gutsinda amatora. Ko inshingano ze za mbere ari uguhagarika iyo ntambara. Twitega iki nyuma yo kurahirira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa Bwana Donald Trump? None ubwo mwaba mutekereza ari iki kigiye guhinduka mu mibereho y'abatuye isi? Ndavuga mu bukungu, politike ndetse n'ibindi bice bigize imibereho y'abatuye isi. Niba ufite igitekerezo twandikire muri komenti. Ubwo kandi ni gutyo dusoje, tunababwira ko tubakunda cyane. Ubwo tubonane mu biganiro byacu bitaha. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Mandagaba Alphonse.
iyi yo ni World Today, naha mukanya, bella ciao.